balay, kata kamarbam, kamardi, kabatang na po Guwahati, hasilong kabalitang 6 kilometer, kakhabtat penban sa Mizoram bat sa Manipur, ban hasilong na ni Amigalya. Kadaw din namar bagidan kini check gate yung district council. Ngayon ka nakakram ng jumpet na ikasin ka na din po YouTube. Karena kamar berbapa ye, menen. Menaman stop menen kita deparlap kita bahaya nga katang video bagi edit po YouTube, di edit po Facebook. Ba edit po YouTube. Isyam yang kata kawai kasin kram ka zonga ka bakal po like kerong. Habang ong ba kamarbam kamardi kakir ka jala ka zongi day na marbadon ki jinglum khajna bi ana ni ki check gate zonga district council ki babi an. Tang ba ka video ba Kiweno ay kata kajingong bian, kibotan kajingong ba, kajingong naman kajingong khajana jong ka district council. Adin jo kata atin sa busi ka video ko ang bakang ka district administration ya ka check gate po district council ako kumdihan. Penyalang baklay pa ba na jo kata sa busi ka video jong mono person ko ang da perkhat suaban kra. Kinang mata. Nganong kini kibreo matray kini kibreo matray kilamat. Matray hakin so jona matray kini kibreo ki complete jumot ban pe ka video jo ka BPP banyak ka video tang BPP. Kamu dah har kuah kesan menjadi BPP tanpa suaila. Ngatrai kini kita diberi kibayak mat bahaya ke BPP. Hari kiong namar baka kiong kamar bang kamar pipai babi ngatu akan susu ya kini kindia. Abang orang kumtang katu nakali ya lagi itu bapalai kiong apno ya katu bentar silem kot nak katu kajingkan kosongan. Katu mentawar kita pulih ya kawai kapat bila semua ban pulih dia berapa nak sisla tu kot. Tapi pulih tadi sisla tu kot atau pisutongan dia kot berapa kawai. Mentara filmpet yang video ke bangkran na taga disip tayo silim kon kay kada makali ya lagi apsi kita ako mangalap paglikong di naman bakitiyang ya kaju sisya pagkamaan di naman bakikuha manyalam bakla lada kamday kung ta kila di filmpet yung video ke bangkran kay pangalong magaday ki check gate ki babian pag ano pagtaban na hi ka party bagisi apo ka district council ngilong persa ya ki jumlong kajana ki babian kada ki kersa ni ki jumlong kajana ki bodon tapong kaan. Ngomong tangi na po manifesto na doon MDC election. Ako ang snap high na kabanta. Na po balong MDC election ka manifesto na parting ngomong banginuweng no bangi persyak no yung check gate jong baro jong district council ngomong tangi check gate kibabian. Matakin sa on makatuwa po kung liharo ba district administration ka di kababian. Nako ang suot dia. Ya katu ka na po kung lihar. Nakayang kaisi krapha nakajingtho so DC po riboy. Ban pintu bagin bo yang check gate ada di siuk lamang kamlang banbo ngayon ay edusi na gas number ko ka check gate po district council hiya bang yung clean politics kamot banong bangin bo kajana ngimbo jinglong check gate so abang yung clean politics kamot banong bangin kapisaw pa ba nit pendok kamru nakabentaw pa kata ka jumot yung clean politics ngimbo banong ganun check gate so ngilong persay check gate belum bian abang yung apa kata ka jingtho sapo udisi ngikatlo ganun banong bangin day banbo nang ta ngayon ay edusi ngibo dia check gate khasan tarik khadil tarik ta sakharno manta kita don biang ki video ban mi nang nang tai ba sakhan ki ka check gate ng district council kajingkili jawa kalong babalik ka perla kano sidang balay lang ki check gate apo surok highway apo giant hills para apo karo hills kabyang bet kada apo khasi hills kamlong di namar bodan ka BPP patay siya kamo pa ba un sotro pani kini ki preo ki Kibayalang bakla, bagi kibrek basnaya kani ka video batang silim khot. Ngakarpan ya fi men para bay. Ngakwa panong ya fi da chu sokhya. Bala da fi sokhya namar kamar bam kamardi, kajingkyo jo kamar bam kamardi akajalna. Pinum deite ban kali ta kata kajingkali. Bale pim kali ka ya kawai pa kajingkali. Bale pim kali bausna mar hajara pusau. Akhat sau tarik ka sarkar frame ka paduna ya petrol atin ka. Khatam tarik kapan puna khat sau tarik Aladar pusat hak saudara kapan pernah bagi sarkar pering kapan hari ke petrol atin ka katan tarik lapan tarik kami ke pendunai ke petrol atin ka bahkan beliau tarik di pendunai ke election ke Lok Sabha walai dia pemkeli bahkan dekat rumah pering ke Israel Iran ke US kanam dia belum jatah menen ada jangan ujung kan dia tarik macam senam kamu pementau pernah ingin tak senam kasi kaya tu kasih farmers kanam dia tanggung jawab dari ujung macam senam berkunjung Nanti ka kuha ban kali balik ki perlok bikin kali balai te kau kenyang kaki o jela jong ida pang mencupai nama ka sarkar pudeng hatung de nama ka sarkar pudeng ka kuha ban ap ya ka jingkon election apo Assam apo West Bengal apo Tamil Nadu apo Kerala kena mar pembi de pa lagi kini ki
Kibasok ya kajim kiyo kamar bang kamar di akajanga. Palay di film kili yung chief minister. Abatan ki pressure group kibakili. Pagkibahay chumot pagpendunan o yakaprat kan yaka sales tax nakakapay din ka ba't panihar no. Rekorda sa mga wangil nung na panihar. Mata ka petrol ka kiyo sispa asin ka. Na makatragaw. Pag babayit. Mata habang kiyo ka petrol kamar bang kamar di ka kiyo ta mga lingko. Papalay kini kili yakata kajim kili. Balik kini kali kata kajim kali habang magpanihar yata tax pag nakakapaitin ka kagas pag sales tax pag sa mawang ang panihar. Kamu punta kamar bang kamar di kan kiyo kagas kan kiyo ka petrol kan kiyo hanay ko balay kisutuhod siya ng benta ni BPP na makikuha pa niya lang bakla. Tabakan mo nakuha ka daw yung piway lang 50% pa niya lang bakla kanlo kan mo wala pinon kan mo pinon yung fight para ng BPP ko makakagat ikitham kan mo balat bukan nakakala. Cuando bolet lapit